Ima vitra i to ima vitra dosta. Tako da ne znam koliko će dugo moći letit, ali nebo je iznimno dramatično. Radi nevere koja se sprema. Idemo probati. Jutro smo zapiketali, zaplanirali. Par baterija na Vaporu, par baterija na Mozu. Počeo je godišnji, sad ćemo onako dosta letat i full se veselim otkrivanju dodatnih sadržaja i dodatnih linija na ovom području, jer ovo je raj. Znači, ovo je FPV fucking heaven. Pokušao sam dobiti odgovor na izazove koje imam sa nomadom Joshu Bardwella na streamu, međutim kako on streamao nekakva nedoba za naš kraj, postavljam pitanje pre rano, tako da ćemo morati to ponoviti. Pitao sam izravno, znači šta je i dalje problem. LQ smo stabilizirali na Radio Master Nomadu. Sad je to ok, nema nekih izazova. Međutim, RSSI DBM i dalje fluktuira, što može biti indikacija nekog problema, tako da još uvijek nisam 100% siguran da li je sve ok sa modulom ili ne. Iako kažem, LQ je full, a ekipa iz Radio Mastera mi je rekla, joj, ne brini se, to tako treba biti. Valjda su metrike drugačije na Gemini. Škrape i škrije. Savršeno za polomice. Ajde za polomice, za iskidat se. Uvijek sam preselio na kontinent. Gledam. Jevate di go padneš, sve umeko. Bukvar. Ima odo borovina, škrape. Di go padneš, gotovo je. Iskida se. Tako da sve ima svoje. Ali zbog toga je ovdje krajolik nevjerojatno dramatičniji, suroviji i po mom skromnom mišljenju ljepši. Najluđi hobi ikad. Najluđa ekipa u hobiju ikad. Niko nije normalan. I ne na Gemini, nego na Switch. I sad ćemo se behind that. Eto ga. Let's go, vidimo. Nekakav sync. Let's go, vidimo. Mjesto promajna. I ovaj dramaturg gore je bio kao Šibenik, tamo su već bili nekoliko puta. A nam vidi šta nam signal kaže ako odemo iza. Jer možemo stići do onog procijepa. Spustiti. Total down. 40. Ovo je vrednje. Ok. Vapor for the win once again. Legendary. Hladni ko špricer, baterija hladna ko led. Zanimljivo mjesto, zanimljiv led. Idemo dalje na Smokinu možda. Znači, Radio Master Nomad.
kad letiš 2,4, letiš na 2,4 dual, full, ako je kako moguće, i onda te dvije antenice i sve rade full svoj posao dobro. Stigli smo. Penjalište Smokvina, kako je zovu, prijavit ćemo let. Samo mislim da bi se treba malo maknuti dalje od plene, ja sam preblizu podnožja i da bi mogao Arik slosati u nekoj beziznoj situaciji. Teacher me zog s FPV pita se kad leti oblak. Prekasta da risat, misli da je vrijeme da to isprega. Sjeti taj zvuk. I početak Vapor opet. Come on boy, you're up. Ok, znači, penjalište Smokvena, ili ti ga u narodu znano kao Smokvina, kvalitet baš kao voda, vrlo dinamičan range, svjetlosti, vrlo vjerojatno jaki vjetrovi. Krenite kako vrt loži. Jasno vam je šta nas gore čeka. Kako ovaj oblak savija tamo i vrti se ovoj zadevi tamo s turbulencije radikalno, idemo vidjeti kako to izgleda iz zraka, što se kaže. Damn, it's dusty. Letači dan, dogovorimo se, dođemo tu. I tu ćemo napraviti FPV freestyle competition do kraja ljeta. Onda ćemo uključiti zajednicu da bira najbolju liniju ili najbolji mountain surf. Zašto? Ne znam, kako mi se sad čini ko pamet. Isto nam se rekao, let's go, uđemo. Vidimo se, sing. Smokvena, prvi prolaz. Bože budale. Freestyle raids, čisto zato jer eto. Trošili smo masu baterije opet na ništa. Gyroflow će zaraditi plaću danas. Makarska u daljini. Moj hometown. Znači idemo ravno, ali ne, on ide svojim putem. Ajmo. Surfing USA. Gdje smo mi uopće? Dosta više baterije se troši nego dolje jer se dosta penjemo. Ali vjetar, evo, znači ne ravno. Kako noci, brate. Vidi ovo. Ode on u svom smjeru. Veliki sipar, opa. Spalio sam bateriju već. Si nisam ovo s SNC možda ona. A nakon 3.5 je, recimo 3.4 je vrlo steep drop off. Na ovakvom vremenu je teško i stetat u blizini ljudi, ja. A ja sam ljudi. Kakav timing. Ok, jako loše. Nisam se ovako sjebao dugo. Krivit dugom. Uglavnom, probat ćemo sad gore doći nekako s nekog boljeg mista. Želim zamišljati malo oblaka.
Most probably. Da vidimo, baterija 4.16, dobri smo. Power sve ok. Satelita 17. Sync. Let's go, idemo. Čim smo sili odmah sunce. Classic. 3, 2. Idemo se odmah odmaknuti, uhvatiti visinu. Da ne smetamo ljude i prvo doći do oblaka. Uglavnom, off to the clouds we go. There's a first time for everything. LQ je brutalan. To je sve ok. Ali RSSI DBM, što je skroz druga metrika, nije baš brutalan. Idemo na 85. Ulazimo u oblak. Smo opet. Koje ludo vrijeme. Žene, vidite ovu stinu ovdje što se odlomila prije par godina i prosula se demonstrirala kako nastaje sipar. Nikako da odleti do tu, stalno su mevi riđevi na peti. Čisto da dobijete dojam, ovo je veliko ko par kuća. Ova bijela točka. Evo vidite, tako nastaju plaže, tako su nastale plaže. Zanimljiva činjenica je da su 70. godina prošlog stoljeća, kad se gradila, ili 60. kad se gradila magistrala, stanari Tučepa, ili Tučepljani, tužili nepoznatog počinitelja za krađu plaže. Šta se dogodilo? Kako se sagradila magistrala, prekinut je prirodni dotok žala na plažu. I znali su oni šta se dešava, ali su jedno zajebancije radi tužili nepoznatog počinitelja za krađu plaže. Kako je dramatično ovdje sad. Ono što je razlika je kako Moz dajva sa onim baterijama i s ovim baterijama. I s ovom baterijom. Znači jednostavno nije ista ptica. Znači ovdje je sad 60 na sat samo prema naprijed. A pada ako kamen. Neka strašna udaljenost 2 km, ali ovdje tako puše, tako me trese. Smanjena vidljivost.
4 minute, 2 života prve. Ja sam dolje na kraju one žute prugice i čisto da ne izgubim los. Idemo ponovo. Ovdje na prijevojima drobi vjetar. Ovdje ovako pušta šta je gori. Madre dies. A, tu sam bili na smokveni. Biokovo je nepresušni izvor predivnih kadrova. Dok sam odrastao, cijeli život sam bio svjestan da živim u jednom kraju koji je poseban. Ne bi toliki ljudi dolazili ovdje da je taj kraj jednostavan, ne? Da je taj kraj kao bilo koji drugi. Tek sad kad ne živim tu, a više od pola života, sam potpuno svjestan koliko sam bio u pravu. Ja i Franc smo nedavno, mislim smo u to vrijeme, imali uzrečicu da je Bog najveći umjetnik, s obzirom na to šta u prirodi generira, kakve ljepote. Sad pogledajte ove kontraste, ove plave boje mora i gordo Biokovo koje je ljuto na vrijeme. I onda usred toga nekakav ludi kanjon u Star Wars letelje. Take it in for a landing. Možda u travicu pa ga malo izviše gdje sarma. Čisto da sleti i mekše.